Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo ha kesing sajanya Little Flower High Secondary School Maubri kedon punjait kiukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau kikena agi bahan nyos tem seneng kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge na gemta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school ka silem ai jing hikai banang ya kejing lekai football ya kebelatip kum kan nang IQ Football Academy kabadan ham Maulas Nai Riboy District kapentip syabaro ke nong song Riboy District bat kum juru ki banabar jong district Riboy ba ka jinghi kai bani lekai football na ka banta ki hybrid ki banadu sun snem hadu khat south snem kentup ya ki senrang bat ki kentai kan sedang no shan hagi ni kisngi bat ki bako aban pentebit ilade hagi kam lekai football kila aban wan ye kendu ki nong ilam jong neng silam ai jinghi kai ki bako aban wan sya hikai kila aban wan kendu ya ba best Martin Nongsi ubadi coach lane ya ba Ronald Montho ubadi secretary kajaka ban hikai lane ban kilanmet kadlong Hamadan Saint Paul Parish Maulas Nai bat kapor ban kilanmet kadlong nadu kapor lai siteng janmet ya ki form nak bata ban penrung kerteng ilade la ban yo na Ronald Electrical Store yo Maulas Nai na ka banta ki jingtip ki ba company asushu phone hai ki number Henry not khandai sau iwei sau pra Henry lai lane Henry not khandai sau lai ar Henry